Kunemibiko ethi isibhedlela iChris Hani Baragwanath Academic isiphinde yaba nezinkinga zokudla. Khumbula ke mbukela ukuthi lesi sibhedlela sike saba kuso lesi simo nyakenye. Namhlanje ke sixhumana nowengamele ezempilo eGauteng uNomantu Nkomo-Ralehoko sizwe ukuthi ngabe kuyiqiniso kangakanani ukuthi inkinga yokudla kulesi sibhedlela isikhuze ibuya. Asikubingelele sikwamukele endabeni zeyohalo lokuqala sibonge ngesikhathi sakho namhlanje mini. Sakubona siswami ninjani? Hayi siyaphila sisi. Ingabe khona noma ayikho inkinga yokudla esibhedlela iChris Hani? Utholeni ke ngesikhathi uvakashele khona izolo? Inkinga yokudla ayikho eChris Hani. Inkinga ibikhona yeyobaphayana ukudla besinako bekukuncinci ifish kunye nechicken. So but okunye ukudla konke bekukhona beyatsho ke kumxa bendixelela nami ndazibonela uba ngaba asenzanga sure uba i-service provider iya-deliver namhlanje okanye kusasa emva kweentsuku ezintathu ukudla kuzabe sekungasekho. So oku ndikuxelileyo nothi konke. So yiyo loo nto ke siye sabona uba masikhawulezise senze sure uba siya-organize uba i-service provider mayisidilivele ukudla abantu bakhona ukudla. So yonke loo nkinga leyo ibingathi izawuba khona ilungisiwe. Ibiyinto esasondelayo ngathi izawuba khona ingekenzeki sayivala ke. Ngonyaka odlule iguli zagcina zithengela ngokwazo isinkwa. Ingabe sikhona yini imali ke yokukhokhela zonke izinkampani ezihlinzeka lesi sibhedlela ngokudla? Imali yokukhokhela inkampani yonke ikhona ngoku. Siye sahlala phansi salungisa onke lamatyala ebekhona kwezinyanga ezinhlanu ezidlulileyo mangifika phayana. Zonke ngoku abantu esibakolotayo sinama arrangement nabo abanezikoloto ezikhulu, abanezikoloto ezincane siziclearile zonke. Kule financial year eqalayo ngoku ngoApril asinankinga yokuthi asikwazi ukubhatala abantu ePara nakwezinye izibhedlela. I-department yonke nje ngokubanzi iyakwazi ukubhatala ngoku jikelele. Nomantu uma ngabe iBara isiphinda nje itholi nenkinga yezinkontileka zabantu abahlinzeka ngokudla inganayo ke futhi nendawo eyanele yokugcina ukudla, ingabe lokho akusho yini ukuthi kunenkinga yobuholi kulesi sibhedlela? Kwakhona nje lokho ukuthi kuthiwa kunenkinga kafish nechicken njengobusho, ngiyezwa ukuthi uthi inkinga ebese nibhekana nayo ingakafiki, kodwa ngokuthi sasiyakhuluma ngayo manje kusho ukuthi ikhona inkinga na encane. Abaphathi bona besibhedlela bathini? Ngabe ubona ukuthi baphethe ngendlela eyiyo? Hayi baphethe torho ngendlela eyiyo ngoba ingxaki ebesinayo ile yoba indawo abanye bebedelivela kuyo ibingekho nkulu kakhulu. So ngoku sitheke kubo sawukhuluma nezinye indawo ezikufutshane silungise nokuthi kube nendawo enkulu yokuthi mamane beletha ukudla okuninzi ngesikhathi esifanelekileyo. But nento ye-contract bendike ndayitsho ke apho kuloo nto kube ndichazela abanye uba esine-problem yokuthi ezinye ii-contractor zithi azina-capacity. So into esiyenzayo ke ngoku sifuna uzitsheka sireview ukuthi ngubani one-capacity ngubani ongena-capacity so that sikwazi ubalungiselela uba babe bayakhona ukusebenza ngendlela esifuna kusetyenzwe ngayo. Ngoba basebenzi only iBara kuphela, basebenza nezinye izibhedlela ezilapha emacaleni ezikufutshane obheka imlangeni ndibala nezinye ke. Kodwa ngoku sawulungisa ukuthi umuntu nomuntu simnikeze umthwalo azawukwazi ukuwuthwala, singamnikeza umthwalo ongaphezulu kwamandla wakhe. So yiyo ke into esiyenzayo ngoku emva kwale meeting ebesinayo sizama ulungisa uba kungaze kuphinde kube nenkinga eyokudla efana nale eyenzeka esibhedlela. Sibonga ukufuna ukwenzeka eyayenzekile kunyaka ophelileyo njengositsho. Sibonga kakhulu ke Mankomo, hayi khona siyathemba ukuthi impela isixazululo sigcina sivelile ngoba ukucabanga nje ngapho uyagula ngapho ulambile. Hayi akusisi impela isithombe esihle kodwa sibongeke ngesikhathi sakho. Umbukeli lo bekuNomantu Nkomo-Ralehoko okuyena kwengamele ezempilo esifundazweni eGauteng.